kuri ubu izina rya Ali Khamenei niryo ririmo kuvugwa gusa. Iran yasigaranye icyo gikomeye ku buyobozi mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel birimo kureba uko ibintu bihinduka. Isi yose irimo kwibaza iki kibazo: ese iyi ni intangiriro y'intambara ikomeye cyangwa ni iherezo ry'igihe kirekire cy'amakimbirane? Nge nkwaye ikaze, nitwa Manzi. Iyo umuntu avuze izina Ali Khamenei aba avuze amateka y'imyaka irenga 30 y'ubuyobozi bukomeye buhuza idini n'ubutegetsi bwa leta. Uyu mugabo yavutse mu 1939 mu muryango w'abihaye Imana w'Abashiya, akurira mu mujyi wa Mashhad, ahantu hafatwa nk'ahera mu myemerere ya Isilamu y'Abashiya. Mu busore bwe yize amasomo ya teolojiya, yigishwa n'abarimu bakomeye b'icyo gihe, kandi yatangira kugaragaza ibitekerezo byamagana ubutegetsi bwa Shah bwari bushyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Ibyo byatumye afungwa inshuro nyinshi imbere y'impinduramatwara yo mu 1979. Muri uwo mwaka impinduramatwara yayobowe n'uwitwa Ruhollah Khomeini yahinduye isura ya Iran burundu. Ubwami bwa Shah bwarasenyutse, hashyirwaho Repubulika y'Isilamu ishingiye ku mahame ya Velayat ya Faqih, aho umuyobozi w'ikirenga w'idini agira ijambo rya nyuma mu bya politiki. Khamenei yabaye umwe mu bantu bizewe cyane na Khomeini. Yabaye perezida wa Iran hagati y'1981 n'1989 mu gihe igihugu cyari kiri mu ntambara ikomeye na Iraq. Intambara yamaze imyaka 8 igatwara ubuzima bw'abantu magana y'ibihumbi. Igihe Khomeini yapfaga mu 1989 habaye ikibazo gikomeye cyo kumenya aho uzamusimbura. Nubwo hari abatekerezaga ko hari abandi bari bafite impamyabumenyi zo mu rwego rwo hejuru mu by'idini bamurusha, inama y'abashinzwe gutoranya umuyobozi w'ikirenga yahisemo Khamenei. Itegeko nshinga ryahinduwe kugira ngo rihuze ubushobozi bwe, bityo haba umuyobozi w'ikirenga wa kabiri wa Repubulika y'Isilamu. Kuva icyo gihe yabaye umuntu ufite ijambo rikomeye kurusha perezida uwo ari we wese watowe n'abaturage. Yagenzuraga igisirikare by'umwihariko umutwe w'ingabo zidasanzwe zitwa Revolutionary Guard, akagira ijambo rikomeye mu butabera, mu itangazamakuru no mu byemezo bikomeye bya diplomasi. Abasesenguzi benshi bavuga ko mu gihe perezida ashobora guhinduka nyuma y'amatora, umurongo mugari w'igihugu wagumagaho ugenzurwa na Khamenei. Umubano wa Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakomeje kuba mubi kuva revolution cyangwa se impinduramatwara mu 1979 ibaye. Abanyamerika bafashwe bugwate mu biro byabo i Tehran, ibihano by'ubukungu bishyirwaho, kandi imyaka yakurikiyeho yaranzwe no kutizerana gukomeye. Mu myaka ya 2000 ikibazo cya porogaramu ya kirimbuzi cyabaye ishingiro rishya ry'ayo makimbirane. Ibihugu by'uburengerazuba byashinjaga Iran gushaka gukora intwaro za kirimbuzi, mu gihe Tehran yavugaga ko ari gahunda y'amahoro igamije ingufu z'amashanyarazi n'umushakashatsi. Amasezerano yitwa GC Power yo mu mwaka 2015, aya akaba ari amasezerano yabwiraga Iran ko igomba gukora nuclear mu rwego rw'amahoro itagamije intambara. Yagerageje kugabanya ayo makimbirane, ariko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuyemo mu mwaka 2018 ibintu byongeye kuzamba. Ibihano by'ubukungu byakomereye cyane abaturage ba Iran. Ifaranga ryaraguye, ibiciro birazamuka, ubushomeri buriyongera. Imyigaragambyo yagiye itutumba cyane cyane mu rubyiruko n'abagore basabaga uburenganzira bwagutse n'ubwisanzure mu mibereho. Mu rwego rw'akarere, Iran yashyigikiye imitwe n'amatsinda atandukanye mu bihugu birimo Liban binyuze mu mutwe wa Hezbollah ndetse no muri Iraq na Syria. Ibyo byatumye iba umukinnyi ukomeye mu ntambara z'akarere. Abayobozi ba Israel bakomeje kuvuga ko batakwihanganira Iran ifite intwaro za kirimbuzi, bityo bagakora ibitero by'ibanga mu bigo by'ubushakashatsi no ku bahanga ba Iran. Mu gihe kimwe Iran nayo yashinjaga Israel ibikorwa byo kwihungabanya no guteza umutekano muke mu gihugu. Mu karere k'ibihugu by'Abarabu, ibihugu bya Arabia Saudite byabonaga Iran nk'umurwanyi ukomeye mu guhatanira ijambo mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo habayeho ibiganiro byo kugabanya umwuka mubi, amakimbirane nyingu yarakomeje. Mu ntambara zo muri Yemen, Syria na Iraq, impande zashyigikiwe na Iran n'izishyigikiwe n'ibihugu by'Abarabu cyangwa uburengerazuba zakomeje guhura mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye.
Mu gihugu imbere ubuyobozi bwa Khamenei bwaranzwe no kugenzura cyane itangazamakuru no gukumira abatavuga rumwe na leta. Hari abamushimira kuba yararinze igihugu gusenyuka nk'ibindi bihugu byo mu karere byahuye n'intambara z'imbere mu gihugu. Hari n'abamunenga bavuga ko amahirwe y'impinduka n'ubwisanzure byagiye bikumirwa. Imyigaragambyo yabaye mu mwaka 2009 nyuma y'amatora yavugwagamo uburiganya ndetse n'iyakurikiyeho mu myaka ya vuba yagaragaje icyuho kiri hagati y'abifuza impinduka n'abashyigikiye umurongo gakondo wa Repubulika ya Kisilamu. Kuri ubu ibinyamakuru byinshi biremeza ko ari Khamenei yishwe. Ibitangazamakuru mpuzamahanga n'abasesenguzi ba politike bavuga ko iyi ari impinduka zikomeye zabaye mu burasirazuba bwo hagati mu myaka irenga 30 ishize. Bamwe babyise iherezo ry'igihe cya revolution yo mu 1979 mu isura yayo ya mbere. Abandi bavuga ko ari intangiriro y'ikiciro gishya cy'amakimbirane. Ku rundi ruhande rwa Irani, ibinyamakuru byinshi biri mu by'Uburayi na Amerika byagaragaje ko igihugu kiri mu bihe by'icyuho gikomeye. Abasesenguzi bavuga ko kuba umuyobozi w'ikirenga yari afite ijambo rya nyuma ku gisirikare, ku butabera no ku byemezo bya diplomasi bituma urupfu rwe rutabaye inkuru isanzwe. Hari impungenge z'uko umutwe wa Revolutionary Guard ushobora gufata ububasha bwinshi mu gihe cyo gutegereza umusimbura, bigatuma umurongo wa politike ukomera kurushaho. Ariko kandi hari n'abahanga mu bya politike bavuga ko ibi bishobora gufungura urundi rugi rw'impinduka, cyane cyane niba ari igitutu cy'abaturage bashaka ubwisanzure n'ivugurura ry'ubukungu. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itangazamakuru ry'imbere mu gihugu rivuga ko iki gikorwa gishobora kuba intsinzi ya gisirikare ariko kikaba ari ikibazo cya politike. Bamwe mu basesenguzi bo muri Washington bavuga ko gukuraho umuntu umwe bidahita bihindura systeme ya Irani kandi ko hashobora kubaho kwihorera ku birindiro bya Amerika mu karere. Abandi bavuga ko Amerika ishobora kwisanga mu ntambara itaziguye cyangwa se mu ntambara y'igihe kirekire ikoresheje imitwe ishyigikiwe na Irani. Hari n'ababurira Amerika ko ibi bishobora kuzamura ibiciro bya peteroli no guhungabanya ubukungu bw'isi, ibintu bishobora kugira ingaruka muri politike y'imbere mu gihugu. Ku ruhande rwa Israel, ibinyamakuru byo muri Tel Aviv bivuga ko iyi ari intambwe ikomeye mu guca intege umwanzi w'igihe kirekire. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko niba Iran yari iri hafi kugera ku bushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi, iki gikorwa gishobora gusubiza inyuma iyo gahunda. Ariko nanone impuguke mu bya diplomasi ziburira Israel ko ishobora guhura n'ingaruka zikomeye zo kwihorera, cyane cyane binyuze mu mutwe wa Hezbollah ushobora kongera ibitero bya roketi ku mupaka wa ruguru. Ibi bishobora gukurura intambara yagutse mu karere aho impande nyinshi zinjira mu mirwano. Abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ko hari inzira eshatu zishoboka. Iya mbere ni uko Irani yahitamo kwihorera mu buryo bukomeye bigakurura intambara itaziguye na Amerika cyangwa se Israel. Iya kabiri ni uko hashobora kubaho intambara y'igihe kirekire idatangazwa ku mugaragaro, irimo ibitero by'ibanga, drones na cyber attacks. Iya gatatu nuko impande zishobora kubona ko ibyago by'intambara ari byinshi cyane zigahitamo gusubira ku meza y'ibiganiro nubwo byaba bigoye kubera umwuka mubi wavutse. Mu ncamake nk'uko ibitangazamakuru n'abahanga babivuga, urupfu rwa Khamenei rushobora kuba impinduka ikomeye ku isura ya politike y'akarere. Kuri Iran ni ikibazo cy'icyuho ku buyobozi bw'icyerekezo cy'ejo hazaza. Kuri Amerika ni ikigeragezo cy'icyemezo cya gisirikare gifite ingaruka za politike n'ubukungu. Kuri Israel ni intambwe yo kugabanya iterabwoba ariko ifite ibyago byo gukurura intambara. Ku isi yose ni inkuru ishobora guhungabanya ubukungu n'umutekano cyangwa se igatuma habaho imbaraga nshya zo gushaka amahoro binyuze mu biganiro. Mu gusoza, inkuru ya Iran ni inkuru y'iminduramatwara, kwihangana, amakimbirane n'icyizere. Ni inkuru y'igihugu kiri hagati y'umuco gakondo n'isi igezweho, hagati y'idini na politike, hagati yo kwigenga no gukorana n'amahanga.
nubwo ejo hazaza hatazwi neza, biragaragara ko icyerekezo cy'akarere kose kizaterwa n'ibizabera muri Iran. Abasesenguzi, abanyapolitike n'abaturage basanzwe bakomeje kureba Tehran bibaza niba hazaba impinduka zoroshye zishingiye ku biganiro cyangwa se niba amakimbirane hazakomeza kuba umwihariko w'akarere. Ibyo ari byo byose, gusobanukirwa amateka n'uruhare rwa Ali Khamenei bidufasha kumva impamvu Iran ihagaze aho ihagaze uyu munsi, n'impamvu umubano wayo n'ibihugu bikomeye ukomeje kuba ingorabahizi ku isi yose. Iyo twitegereje ejo hazaza, dusanga ikibazo atari ukumenya gusa ibizaba ku buyobozi, ahubwo ari ukumenya uko abaturage ba Iran bazagira ijambo mu kugena icyerekezo cyabo mu myaka iri imbere. Ndagushimiye cyane.